Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay iba sa ti Proverbio 20 versikulo 7. Nagasat dagiti anak no nataknang ti amada ken nalintag ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan kinapudno ken biag. Oh, anya Cherry, matuloy ka din ti picnic tayo iti balayo, ha? Ha? Don't tell me, anapospon manan, ah? Kasano nga katawan mag-time tayo amin. Agsasabali mo ti day off tayo. Ay, no siyak. Talagang agabsent ak iti work ko. Si Kamat, day tala absent ti amom. Aguray ka man, girl lalus. Kasla di mo kaya tamapan kami di balayo, ah. Apay kumamat. Curious ak laon na amapan iti balayo, anya. Dita pintas mo? Oy, sure. Super pintas ti balayo, girl. O sige, mangan ka laang Cherry. Ado day tinaluto asidaan. Apay asyak laang ngay nanang. Agiddantan Oraya ko ni tatang mo. Ang mga nuaddan tumanin maibagana, no jak orayan. Sumangpet tumanin anabartak. Kagurgurak tinabartak ka tao. Iso nga rod amangan kan, tapno umunag kanton iti seled mo. Mare! Day tangag paiso. Kapakaw manan. Kunakon kat. Umunag akong dita silet ko nanang. Mabutangak ka ni tata. Sige, anak. Awan, mabit lang! Umayakon! Salbag kayo amin! Nagpapada kayo amin! Awan serbio! Sumardeng Hey! kababain ka dagiti ka aruba. Dahita ka rubat, patay ka amin ita. Hey! Puro kayo amin lastan! Huston. Alaki din. Agtugaw ta tamangantan. Abe, pag tugawan na. Kaya ko pumatay. Ayan lang si Punong ka! Julio. Ayan si Punong! Ayan na! Makita nakitin siya bunang. Narigatan. Ayan, nantay. Julio, agtugaw ka. Mga asim ta deng ganak. Kababain tigas tangar aramidam. Nangipaw itman ni Daddy iti allowance mi, girl. Amom, kanayon ti awag na kada kami. Kat ni Mami, ay na, busy iti work na. Umawag, wano ag-text kada kami nga anak na. Isong awan mako na kadagiti parents ko. Apay nga awan raman to in order tayo amakan ita. Hoy, Cherry, ha? Apay ano mapagsasalitaan ti pamilya? Kat nakaulimat ka. Why? Saan mat Sipot pa kakadwa tayo. Jack pa'y napuutan na nag-istorya ka about your family. Awan mat namin ti istorya. Ang si Bibiyag pa'y matagiti naganak mo. San ka di? Ado mat ti mabalay na pagsasaritaan tayo Apay ngamin nga interesado ka launay makaam mo kadagiti parents ko. Curious lang ako. Ang sige, no di mo kaya't nga open kada kami. Mangan tayo lang. Imbag taman samday tamamartag nga asawam. Awan pa'y ti aldaw ajak nakita na bartak. Ay, maano sa kata niya ngay nga rod kat asawak mat. Saan sapay nga agdidigos. Ay na, pagsukat ang mata. Katnuday tati kanayon ang pagapapaan mi. Di na kaya ti agdigos, di na kaya ti agsukat.
Ay, iso ano lumabas ka iti abay na. Ay, Diyos ko, nagangdod. Siya kundi dumawdawat iti dispenser. Anya langan ti may bagbaga ti anak yo. Balasangan. Nagpintas a babae ni Cherry. Ngam ti tatang na, Ma'am Marta. Anya ti ko nang pare. Birthday ta ti balasang mo. Ni Cherry, birthday na ita, pare. Ay kat, mapantakan na. Adamo ti pagtrabahuan ng opisina. Mapanta. Kato na. Apay, sana mabalin nga ramidan day ta? Ang mo minum tapay asak may mapanta. Ay, sure. Pampaturod itinakam, pare. Sige, tagay nga rin, pare. Oh, Anya na di manong, asino ti kasapulan yo? ni Cherry. Ti office mate ko. Asino kayo? Siyak ni tatang na. Ha? Da kayo? Kaya pa man, kantaan mi ti happy birthday. Birthday na kami ni Takay. Hoy, mabitlaang, tainak ayapan. Girl, ingka kita ni Jilabi ja bisita. Darasam, Isamsambot ko dagiti papeles. Inton madamdaman. ingka kit din. Asino aya dagita? Tatang mo ka no. Anya? Doa ang medyo lumakay. Ay na, nagngingir-ngir da si ka. Ingka man parwaran ida. Sige, mabit lang, friend. Taparwarak ida. Tatang, didak kumamat ibabain. Agawid kayon. Umay da ka lang mo't kantaan. Apay, dakas. Ijay ton balay. Agawid akin ton madamdama. Aglutluto ni nanang mo iti sa ganam. Wan, urahin daklangan ijay balay. Sige, agawid kayon. Agkanta kami pa'y kumakit. Anya, pare. Agkanta ta? Iti happy birthday? Ay, gat sige ah. Ha, agkanta ta. Happy birthday. Agawid kayon. Uy, yun. Bawal tinapartag dito ay. Ah, Pangaasiyo! Friend, mangan kalaan. Naimas tiluto ni Nana nga sagana. uy, madlaw asad ka, friend. Sa pa'y birthday. Ita, amo mong tirason. No apay asaan ko akayat nga umay kayo dito balay mi. Hala, apay ang kasi ni tatang mo. Kasla walang ataw iti kalsada. Diyak matkit di ibain ni tatang. Ngamjak ka mo. No apay anadaan kiti kasta klase ti ama. Ala, pa'y amon. Saan ta na pagsaritaan da ita? Boys man lang iti pagsaritaan ta. Tapno saan ka nga agladingit, friend. Marigatan ako, mga sa... Ha? Julio? Sakit ti taltal ko. Ne, Kasla, gulawak. ay, iban ka na iti ospital. Sana, basit lang ang banag na ito. Isardeng mo ti aginom iti arak, tani, adan marikrik nam. Sigakit di man. Agulawak lang, ibagam sakitan da ito. Muarak man lang. Kahit pa pa namanan. Di ta karuba. Awan mo ti maramit dito balay. Nadamag mo ka din, tinapasamak kin ni Pedro? Ha? Nagkadwada lang kanila kay ko edi kalman ang nagbartak. Ay na, saan ka nun anak kariing? Anya? Natayan ni Pedro. Nakamasayag di tabalay dati bangkay na. Anya? Ay, kaiinomnan iti arak dayta. Wan, iso asaan pa anala daw ti amin, Mare. Ibagam kin nila kay mo nga agbalbaliw matan. Salbag ti kaste. Igatangan nak man iti arak. Pangalaak nga iti igatang ko. Agpigpigar-gar direct na ka. Biro ka ng tibagim ti arak. Isungarod nga igatangan nak. Katapay nga agbugkaw ka ngay. Kunakmatan kan ka, awan igatang ko. Salbag ka. Kaya't mo tadanugan ka ah! Anya? Ganang! Oh, adda ni Cherry.
Di ka lamang ba hindi ta anak mo? Ay, Cherry. Ikanak man kit diti, igatang ko iti arak. Ited ko kaninanang daytoy sweldo. Tapno igatang na iti kasapulan dito balay. Di mo dawatan. Tapno igatang mo lang iti arak mo, tatang. Nagbastos ka ng anak. Awan karbangam amang ibagay iti kasta kanyak, ta anak ka lang. Pinagadal ka. Awan pa'y sursuro ma. Julio, agin inom ka dito balay? Amo matadyak kayat dayta. Awan nga minin ni kumpare ka Pedro tanatayan. Awan kadwak nga ginom. Julio, pangaasim. Kan amo matakagura ni Cherry nga ginom ka. Nagtalna ka man. Iso da ito iti kayat ko. Silpo ti biyag ko ti arak na awatam. Isardeng mo kuman ti aginom iti arak. Di na man pakibiyangan. No sandak nga ikan iti paggatang ko iti arak. Pues, doa tao ti mabalin ko pagdawatan. Wan mare, umay agkikikil ka dagiti customer ko nila kay mo. Siyak ti mabain. Kat no sanda nga ikan, agungat, tilay bagbagana. Anya? Ay, naadiksan iti arak ti asawang mare. Ipatay na no awan arak ama inom na. Diyak amo no anya ti aramidak. Hoy girl, bad news dati ipadamag ko. Oh, anya manan dayta. Hala, ada nalabsak alakay dita palengke. Dumawdawat iti paggatang na iti arak. Anya? Di mo ibaga. Exactly, girl. Ni tatang mo ginakita. Promise. Awan ka nun igatang na iti kanen na. True lalo ka di. Friend, amumot atsak baybay-an ida ka ni nanang. But why? Ala, kababain. Gapo iti bisyo na. Iso akas ti aramidan nan. Gapo iti arak. Diyak ngamin ikan iti igatang na iti arak. Nanang, nabartag ka di manan ni tatang? Saan anaginom ita? Tapirmi ti panagsakit ti tiyan na. Ha? No kasta, ipantalangan ni Diyos ospital. Anak, pasensya kan ni tatang mo. Ado dagiti nagkurkurangan na. No pe kasta, amamlat ta. Hala, grabe gayam ti sakit ni tatang mo. Ada tama na iti liver. Wen nga rod, katsak pay lang ti sumublat nga agbantay di ospital. Iso asika kumapay lang ti makaam mo kadagiti trabaho ditoy. Sureness, no problem. Agyaman na ka. Sapay lang ko ma. Tama ka recover ni tatang ko. Sika manan ti agbambantay kanyak. Ada nga min inasikaso ni nanang. Kasanon ti trabaho, manak ko. Mabaybayamon nga po kanyak. Sana bale. Taaramidan pay lang ti katrabahwak. Tinapatag, agimbag kayon. Dapay ka din namnama nga agibagak, anak ko. Apay kit tinasaan. Siya paikit din, ti parikot yu ita. Awan lang arudan na itultulong ko kaninanang mo. Kasto'y pa'y tinagbanagak. Tatang, Itala na panunot ko da ito'y. Ngam naladaw santi amin, anak ko. Mare, panon alawas ang naka-confine iti ospital nila kay mo? Nabayagan. Dakalan ti gastos may iti ospital. Ay, narigat at talaga ti kasta sakit. Delikado pa eh. Kuna ti doktor. Komplikasyon ka nun ti sakit na. Isoan nila kay ko. Ay, kanayon ko abagbagaan, mare. Ano mabalin? Liklikan na ti bisyo ng arak. Kastamot ti sigarilyo. Kanayon ko matabagbagaan ti asawag. Ngam saan adumngag. Nagtangkan mat ngamin ti ulo dano dadduma. Naladaw ton ti amin no maamiris dadagiti biddot da. Tata,
Bangunan kayo, tapnamangan kayo. Saanan balasan ko? Sana sumrak. Kanya man nga ipaunag ko. Agkapsutak. Tatang. Pakawanan na ko, ma. Amok nga doon lagi tinagkurangak kada kayo. Magbalinak nga irresponsable nga ama. Imbis sa siyak tagtrabaho. Da kayon ti agtrab-trabaho para kanyak. Saan nyo ko man napanunutan pa'y dayta? Kat, sapay la ko, ma. Kaintong mga sawa ka. Pilyam tay sana mamartag. Akas kanyak. Maditi pikto na iti pamilya. Agsingsingbat ka, anak ko. Tata. Ayabam ni nanang mo. Tamariknak. Dumtengan ti oras sa panagpakadak. Anya? No nagpanunatak la kumaydi. Kat insardang ko ti agbisyo. Ang naladawan ti amin. Ti tao asaan ang mabagbagaan, sigurado at dakas ti pagtungpalan na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan a naitampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno kan biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika, Jonah Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.